В селе Кабурчак Карасу-Базарского района проживает около 140 крымско-татарских семей. В селе действует мечеть, о которой долгие годы мечтали местные мусульмане. Она была построена 5 лет назад при поддержке неравнодушных людей и местных жителей. 92-93 seneleri bu kolxozlar dağılıp başladı, yerler payivanya başlandı ve o vakitte mana burada Selsovet binasının içinde gostinitsaları var idi. Ve onu biz reisten sorayıp özümüze cami gibi aldık. 2020 yılaca biz o küçük ibadethanede işte namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi geçirirdik. Muratov İlimdar bize müracaat etti, işte isteğim var koyunuzda cami kuracağım diye. Koy adamlarımız pek faal çok iştirak ettiler, yardım ettiler. Minaretini işte bana anda yazılgan da Abilvapov Edem, o da bir iş adamıydı bizde. Cami kuruldu, Allah'a şükür ezanlar okulu, ibadetler yapılı. Мечеть села Кабурчак – большая гордость и ценность. К ней местные жители относятся с большим трепетом. Своими силами по возможности выполняют в ней необходимые ремонтные работы. Şimdiki vakitte abdesthane yaptık, kendi işte koyda para toplayıp, o da bittiği yok, onun da bir parça işleri var. Но самая главная проблема для местных мусульман – это отсутствие ифтар-хане. Во время священного месяца Рамадан им приходится проводить ифтары внутри мечети. Поэтому в старом здании, которое находится рядом с мечетью, они планируют построить ифтар-хане. Endi dokumental versiyalar so'ngina ana bir parça para toplayıp, eğer yardım etseler, elbette biz onlara çok sağ olunuz derik. İftarlarımızı camimizin içinde yapmak mecburiyetindemiz çünkü havalar soğuk oldu. Yaz vakitlerinde biz dışarıda yapaydık ama şimdiki vakitte endi soğuk insanlar üşümesin deyip camimizde yapamız iftarlarımızı ve yer kısıtlı olduğu için biz camimizde bir gün akaylarga, ikinci gün apaylarga yapamız. Cemaatimiz büyükleşe çünkü ballarımız da ösmeler yani oza tutalar, keleler sağ olsunlar. Yardım etseler inşallah yaxşı olacak. Помочь жителям села Кабурчак в строительстве ифтар-хане можно, перечислив средства по реквизитам.